Kalau sisa kejingkiman ke bakrau ya ki nong ya lambat nong penyat bat kham tam ya ki para mengai jong ka balang presbyterian nong saulia ha ka ba da ka jingker khu ka jong ublai ki layo ban plie ya ka school building ka pathama ya ka balatip kum ka shira presbyterian secondary school sora ka badang shula ban tei thamai hadien ba ka school ka barim kala ingno ha kisnam ki balalen da ka jingtra shi tom bat simkhia da ki nong penyat ki badai pai di khmi ya kani ka school lala ban pendap ya kani ka building ka bathamai balayo ban plipat ha ka at tarik ulubet araja arway daw MLA ka Shila constituency ba balajit ku pasundram ubolong ukongsan ha kani ka sngi laslang ya kani ka program ha ka po khatway biji mustap bala penya ya kani ka jinglang da ikong VMD wan ba ibalong I headmistress jong kani ka school Bat hakan ni kasngi le don la rengkat iba balajit ku pasendram ibalong u MLA jong Kashila constituency. Le don lang u additional chief secretary Kasrokar Jela ba DP Walang, u CM ka KHADC ba Tito Starwell Khan, u SDO Kasora civil subdivision ba E Mukhim, i BDO Kashila Bolakan CNRD block kong J Umdor, rengkat ki pastor ki riurang ba ki kimi ki pa jong ki khana school bat kumjuru ki khana school jong kani ka school bat rengkat ki temen basan bat kiwei kumban chupakan mau baya kani ka school building lawan ban buak mau nong rem ha ka khat atarik urisau ar haja khat pra da ulit Dr. Don Cooper Roy ubalong u speaker jong ka jilla mi khlea Kaya gubernur kong ni ay kajisung play. Layo ru ya ki jingkan pediang ya baro ki belawan ban shimenta syakani ka jingpli ya kani ka building ka bathmai da I Reverend AS Bamon Ibalong Usketri Managing Committee. Apa dah ki jingdu di kerman ha ka jisam staff correct. Jika dibaca seperti itu, kau itu kan hapus semua. Jika ni kupor ni, nak kalian jom ke school managing committee, juru nak ke school di baru kau. Bat haswa banyak syaprang ya ke jingalang layo shua ya ke jingpule ya ke tiang ke jong ublay bat rengkat ki jingduai na I Reverend El Khar Shandi. Jingruai nganyaro yau ngayu yamau play pa jungi pa pneng uba ke jingi snai ke jong me ke biai mai man ke step bat ke jingi ke jong me ke biai ne om Isa DP Walang additional CS Jongka so ta jungi win smung haban ai ke jingkren ke jong Hakani kasngi layo ka tokat ni ki jingkren ki bakham kerpang na usumbur kongsan ba DP Walang ubalong u additional chief secretary jong Kasrokar Jela. School hakani campus but hakto singa kan mau ngapan syai ba kumno kani ka school ka yo ban benefit na kani ka scheme ka supporting human capital development of Meghalaya scheme ka bangi ai syaki government aided schools ban penbha yaki school buildings kare hakapor ba ka school ka ingno but speaker hatu kapor Dr. Don Cooper Roy ila khat engang ila ikran ba kumno bagin ailat ban penbha yaki school lengba ka scheme kidon katdo ka de school ki bakam priang yaki scheme ban giyo ban substitute no nak takadaw but kajingdo jengkai kalong no kajingyo dong jong kani ke school bat ki brio jo kani ka than kemen mali ba ke building layang bat layang kam kloy du hoju upor namar ba idang sedang bat ka PWD building hadin jong kato bangiwan hangne kemut around the end of 2018 but hatang hapo system tam kilalaon pendap yang ni building kene kawan naka ADB project kemba lapan snow yapi
but kedor ke bagi sanction how to kapor kalong 1.93 crores ban snai ke building. Tamam de bingi ai ta ke building ni ai ru ya ka smart classroom, ni ai ru ya ka computer lab, ni ai ru ya ka digital library, ni ai ka science room, ni ai ki activity room, but ya ki toilets na bentai kenthai but chenrang. Tika campus Lenika school building along fully integrated with all the requirements ki bapidon kam baro ladan hagani building tangba ko mapan paum ne hoy ka building kadang red but ang nado class 5 ado class 10 baro ini songlang hagani building dang irit ba semotonan kadai ba undi ni ai tang building ni ai tang facilities andai lembag ni scheme kadang ka training room nak mentai ki nahikai, but I'm quite sure bagi nahikai nang niru klayo ya ka training ke bangi ai lembag ni scheme but lawan ra ya ka experience but ke jing syahikai jongki haskul ka overall objective but ke jing mun jong kani ka scheme bawon ra na ke ADB kadai ban improve the learning environment, ban improve the capacity jongki nahikai, ban improve ka capacity jong students ru ban ensure bakani ke area num dan mano ru ki ban drop out na ka school namar bad duna facilities kimna bang bah school jongi umdan ki computer room umdan ki smart classroom na kadao kimlet school show lane ki duna ki board jing hikai hikai bat kumta ter ka idea kade ban penbhai ka school ba ka learning environment hagiri school baro but Hak state bro kawing layo ban penbha kuma shispa khat neutali kum kine school shispa khat neutali bar kinai kai bladep train ki poi hadu lai hajar shiteng timde tangane kane lalong do kum ka phase 1 kum si ongno ke bangi ai jingrap ya ki government aided schools menta ko apoi sakpor ba ni perkhat ban ai jingrap syak ki government schools tingi penbha menta ya ki government schools nadu new benai March menta hing sedang no but kinya ki government secondary schools higher secondary schools but kumba shispa khandai putli ki elementary schools kemudian class 1 hado class 8 ha ke state barakoi kene kan lut nakalian ke department jungi ke education kumba arts pa glory a beginiyo ban penbha yakini school na do class 1 hado class 12 chasora kindan Syasyalar kindan ini ki school ki ba ngit penbha bat khinsai I shwa begini ya bamja Christmas mentau senen ya kini school elementary ki ba class 1 to class 8 ni ladep banisna baro te ke bostunar kare ba kasora ko alang ko kenja hub mentai of education hadin ke Shillong tengah track lawan hi kasora kumba sau sandai menshwa ngibu nongrim ya kasora government college ru but hak tu kesini yang bang ini sedang no wood bang ini pendap no hamkloy nomor ba ke demand kalong heavy bah but sedang ke college banyo ke college building bertemai but nga suntunat menong ba hadin sau sandrai mentang yang ni menong bang iladap pendap lagi formalities baro na pen dap iki kam khot tender ada narok sedang but dang mensisngi ki breu na po department ki officers na po department ki lalit hang pa po site mai banlet island but mangaru marsendep ni function dengan lit pe hantai ki laile kumno but ka construction jong ka government college soraru kan sedang no nado mentau benai march but ni net scam ba lakumno nuru shwa December hajar arpuar tang sistem sitengi ai khapra khandai na eng ngila ban pendap no yakni building TMD nak kata ke NIT ru ngirang yakran usiam dang shwana Delhi menakani dang shwa assembly dang yakran ban yo show ke additional funds to bisa support barokhat angke but ke jing yakran kadang yaj khmat ban yo ban beteng ya ke jing sna jong ke NIT but lada dep ke NIT lada dep ke government college ora lada dep ke way facilities barokhat bamur bandan hakni area kan sakiu bha kan ke area berhuai but phi kum ki padba tin sayo lod ya kejing mentoy na kini ki facilities babu ke government nak mau hau arja khapra por bawan ban bu mau dongrim hangne na kerpat
ya ka managing committee i headmistress ro do por basngobha ban ya cooperate bar ke department kedi nak liang PWD hatu por ba shnai kini building bat ka education kedi ka implementing agency ong ban cooperate ban ai ka ti ka diang ban ai ka ti ka mon bat ngayang ni on sakhi ba nilayo bha ya ka cooperation nak liang ka managing committee nak liang ka shnong ka thau bat na kata daw tang hapo system tam nilala un pendep ini building badi ke building ke baitnat kat ni kidon ki school kumun chithu ipi nak sispa khat nyo ki ba hado mentang idang struggle ban pendep bat banyo ban play nomor bale kidon ki jingthod kidon ki den kong kyang ba ki bo bat ngimla baniat syakman tinggal sultanan bat nganget kan nang syakmat ru kadon keno ke developmental initiative developmental program pinya corporate ke department corporate bersenong tahu ni napok department pinya corporate lang boro bara kikam boro kinyat step kinyat chakmat mentai dan buon kikam gini pendap sethiru Layo ya ke jingruai ke basultanat hadu kata ta na ki non teaching staff jong kani ke school barengkat ki kena school jong kani ke school. It's time to pledge allegiance to the mother of this school, along the path of knowledge, to follow by the rule. We know that God is our strength, He knows the best in us, to live this life in honor and to glorify His school. Heaven's light, be our guide, be our hope, be our light. Lead us on, that shines so bright, and lead us through the ways of life. Pledge to give devotion to reach our destiny along the path of wisdom, learning in the school. We know that God is our strength, He molded this in us. By heaven's light and blessings, we will reach our destiny. Balayo ru ya ki jingkran ai man sem kerku kerdo ba kentu kun pham na ukongsan ba balajit ku pasendram i balong u MLA jong Kashila constituency. Ngajukan mau ia kanega cara pestri hakipor kibarang kena on kapor dan yan nanti nang ni melipai selong ni si i kanega skol barang kipor kum kena skwa barung ni po kolong kumno namari kanega skol yeso miswa kanega skol ba paunam ha kanegi than barang kajugo poro kanega skol bala remtam tengah skol mahul muslim kaya arca kandrio apor ba kalabam gading ni kaskol ipa yang gawe yang asosi ham ta asni kaskol mga leg mga klaing no tiadi po ngaro muskili dile kumno ya kata yang sapel te kapor riat por hapor bagi yo ya kan skim man pentai Mansnabahan ng school. Ladon goal ki ATA. Kajing bahapok. Jong kaliga school banyo iya kaliga scheme ro. Lesi kala ande kajing panyat nalandat. Nomor hati ki senam. Naki santli ki school gulayo akan ithan seorang syala ter. Ketika sekolah apa setai seorang Saint John apa kapwa ya kan dikahamio ya kan dikaskim. Dengan kan mau tu poro i bakti idang dari MLA coba seorang hati Islam. Ya sesungka di pa yang ba rano kuwi syala tolong. Dengan kubleiru yai bakti nomor biladan bentah nalandat
ya kan nika kam man pen yo ya kan nika sanction man pen yo ya kan nika scheme ya banta kan nika school kabari hasala konstituensi mene wi kisah kana i pastor bamon yang kan school ban bumono remi pa man pliu khon te gara su melung hela dia nomor ba kadi kadi wen lagi ta school ba kayo ban le pang ta para ko ai khoblei ru jaga managing committee jang ka school ne asong ngapit ka ne ngau te kadi school keblarem ba ko bon ha ka discipline marum dei tagi khna ba phong uniform apa kinai kairu kia dalang ka jo uniform ba headmistress ne te tau ka school berdisiplin ha nomor hari school nimji kinai kai kia phong lang ka jo ka uniform te kata ka de wei na kidak ko pan i ka school kelayat kadan ka mensim petelilang metrilang hakin githan jini sene kibon ki school government aided ki government sanction but KSS ter man me mentang sini habai itu khana hi bagi piwala ya di kriteria ki ba dengan school tu yo kalau kita ki smart classroom ki computer lab ni ter Padi jenong kam jauh kan dekat han nang benda khana ben ki khmat meleng yang kota Pilpaj haki ki government aided haki ki school. Pil lamba ki school ki ba duna ha ki je boro ki classroom ki dah ki cakai la kar gundan ki don ki juna. Timta si heli bersaki. Baka jinam kam jom ikna. We nujur bagi khna sasot. Banyol kita gelat dan tiboro. Kali kaji mabok ya pi kena akan di sekolah. Lipat di jaka bon sin dong yang pulih kelas 10, di kelas 9 kelas 10. Bon kini kita kiam ya anak seselong nomor kambahan sekolah. Masa tay download ke di boro. Hendrai mata rasmi hangni piyo boro kita ke sekolah kita pergi yo stis seselong. Tiga di mabok. Jauh kan dikasih than itu ni. Buat kini baru, kalau dai kerja lam benti, ruble kalender, ngam tharai lam bagi okam kene kabum taksi. Nak kalian ke department ro, ngakuan ai kublai, yaki education department, yaki kebah kilande, na banta kene jela kajumi. Banta osdem, nak kalian jongga department kilong gelat, sanction harus pakror. Nak banta ki school ki skep ki badai haka jela jongi bai tanat kalong ba yiki ki school baro ki mai tang haka wi jaka ndre keleng ki konstituensi ki pero wat kali lu kadai ke jing bai jengai jongi ya ka jinan kam ki school keleng man chupi tanat tan rasor silong kam dai ban bhalang ki school sekinong kandau kata kari ka wi ga moto ba nak kalian ke department, mana kalian ke sarkar kialah. Mentau senem nak sora sela ini yo school. Buat nak kilinti bah gini saman dong ni sedang yo susu kerja mendoi. Cinta ngasih apa ya iba di tasuk mungkin kenal mentah kublai cibun ya kerja kenal jangki by day mai nak bala ya rak bagi yo ya kene kasih. Lapli perdaya kani ka school da kongsan ba balajit ku par sindram barkum juru la kentiu ya kelama jong kani ka school da iba dipi walang bat labu ru kijing duai kerpang na kabenta kani ka school ba kanang kiu syaprang habaro kiliang dai Reverend DH Lemdo iba dai u moderator seorang pestri barkum juru iba bat kum u presiden jong ka managing committee.
Layok ru ya kijing ruai basotanat bat ba isur na ki non teaching staff jong kani ke skul. Bat layok atau kan ni kentin ai kublai ya kitu barok belawan kenang ban shimenta ha kan ni ka simple ya kan ni ka school building ka patamai da ikong ending do ibade I astan headmistress jong kan ni ka school. Ban ai kublai ya barok ki bali dan hilang. Kagaban kunyo hangi ya kan ni ka sni. Kabamenta kabalong ka sni kabakarpang pat kaban sa di ma yani barok ki dan menta. Smadyangi Bayadling Bakarikla Bayadling Bakarikla. Bat lakerku penuai ya kan ni ka program da Irreverent S Dingdo. Jadi mayan lah. Kejong play part on the language is like Muslim non-techball Mayalam the ginger to borrow the play from right away to start learn money and borrow the money which simply you play mantap